Neki bi rekli da je ovo idealna prilika da upoznate novu Crnu Goru, njene prirodne ljepote, političku fleksibilnost i zakone po narudžbi. Skupština Crne Gore usvojila je sporazume sa Emiratima, obećanja o milijardama, ipak su nadjačala kritike i upozorenja. Da li je ovo kraj ili početak i čega? Rentiranja države ili odgovornog upravljanja, pitamo Kseniju Medenicu iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Natašu Kovačević iz Bankwatch Networka. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan i hvala pozivu. Eto, na samom početku imamo te aktualne okolnosti i dešavanja. Da li možemo reći da ovim sporazumom Crna Gora de facto prodaje sopstvene zakone ili sa druge strane se samo iznajmljuje na 99 godina? Pa iz našeg ugla nekako čini se da je to nešto što se izda na 99 godina. To je za buduće 4 generacije. Se ne može nikako smatrati da se to samo izdaje, rentira ili koji izraz već za to upotrebiti, već da je to zauvek izgubljena teritorija. U slučaju ovom konkretno prvo je najavljen i grandiozno predstavljen taj projekat na Velikoj plaži u kompletnoj dužini od 12 km velike plaže. Dati je nekome da sa njom radi apsolutno šta hoće i kako hoće, bez naših procedura i zakona, u suprotnosti sa našim ustavom, je zaista nešto što ne može nikako biti dobro po Crnu Goru. I ostaje je li to veliko pitanje kako smo uopšte dozvolili da u jednom jako kratkom roku od svega mesečak dana od kada je i počelo sve ovo, da imamo gotovo završenu priču sa potpisanim pa usvojenim sporazumom i evo da vidimo sad naravno i kako će i dalje biti, koji su sljedeći koraci, šta možda može i situacija da se ispravi u krajnjem. Jer očekujemo da predsjednik države vrati na izglasavanje i da naravno pozovemo poslanike na popravni ispit, da ponovo pokažu da možda ipak ovoj odluci u ovom obliku da nije konačno u ovom obliku koja je sada usvojena. Nataša, koje tačno europske standarde sporazum krši, posebno u domenu javnih nabavki? Dakle, kad je riječ o možemo da govorimo o različitim, dakle, od evropskih standarda do nekih međunarodnih, pa tako, a na kraju i ovih nacionalnih, jer smo mi ipak dobar dio tih propisa već transponovali domaće zakonodavstvo, pa tako recimo ako govorimo o javnim nabavkama, to je ono što je i kroz naše poglavlje 5 u predpristupnom procesu, ono što je bitno i na što se već ukazivalo dosta, naravno na principe transparentnosti, ali također i konkurencije koja zapravo odnosi se na naše poglavlje 8. Dakle, također za ovo vezano su i pitanje državne pomoći. Dakle, svi smo svjedoci da je ovdje dat prioritet i jedna veoma komotna pozicija i samo jednom od investitora, što je dakle potpuno jasno narušavanje principa tržišne konkurencije. Ali s druge strane, naravno, ovo remeti sami pravni poredak. Ja moram da kažem također da sami sporazum je iz tog i razloga napravljen u vidu međunarodnog ugovora. Međutim, čak i ovaj naš zakon o potvrđivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora je u tom smislu i prekršen, pa tako recimo član 4 o hijerarhiji kaže da ovakav sporazum koji se, međunarodni sporazum, ne može da bude na uštrb Ustava, odnosno ne može da abolira odredbe iz Ustava. Ovdje jasno da jednostavno nije došlo do potvrđivanja pravnog interesa, da nije došlo da dokument nije prošao kroz javne rasprave i čak ono što je zaista ponižavajuće za cijeli naš pravni sistem, za naše društvo kao demokratsko društvo, za cijeli parlament, jeste upravo ta činjenica da koliko god smo u jednom vrlo, vrlo dinamičnom periodu bili zapravo prisutni i pokušali da ukažemo na te ključne posljedice, odnosno taj visoki rizik sporazuma, mi zapravo nismo mogli da ga izmijenimo u formalno-pravnom smislu. Dakle, i kroz učešće na odborima i kroz, vidjeli ste da smo pokušali da govorimo i na performansu i u javnim medijima i čak i na društvenim mrežama i tako dalje. Vi vidite da zapravo niko od nas, pa čak ni od onih poslanika koji su davali amandmane na sami sporazum, nisu uspjeli da promijene čak ni jedno slovo, upravo zbog ovih pravno-formalnih ograničenja. A to jeste pravno-formalno ograničenje jer je sa druge strane Emirati su već potpisali taj sporazum i mi sada ne možemo da ga promijenimo. Dakle, to je, ako mene pitate, jedno potpuno ismijavanje cijelog sistema
ipak smo mi i kroz te amandmane koji su bili predati, koji su poslanici predati, koji smo mi sa jedne strane i zagovarali i na kraju i naše ove komentare, mi smo zapravo pokušavali da ukažemo koja je to nedostatnost ovakvog sporazuma, ne bi li on na kraju bio jednostavno to glasanje da ne bi bilo obustavljeno i da ne bi bio povučen. Međutim, evo, svjedoci smo da se to sada u prvoj raspravi nije desilo. Vidjet ćemo šta će biti nakon povlačenja i nakon toga što mi se nadamo da predsjednik neće potpisati ratifikaciju ovog zakona, ali sa druge strane znamo također će biti ponovo vraćeno Skupštinu. Međutim, tu neće svakako biti kraj. Vidjeli ste vjerojatno da je prije par dana oglasio se i Evropski parlament. Mi smo već imali informaciju zapravo da u toj nekoj komunikaciji sa Evropskim parlamentom da će se pojaviti taj jedan pasus u rezoluciji, sada u nacrtu rezolucije, koji će upravo ukazati na ove manjkavosti. I to je ono što se desilo. Oni su čak imali zasjedanje na kojem su razgovarali i upozorili Crnu Goru šta znači zapravo i koliko će ovo uticati na sam proces pregovora, jer jednostavno prekršen je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i taj progres koji se do sada ostvario na ovim poljima kad je riječ o poglavlju 5 i 8. Koliko je u stvari česta pojava ili nije da se ovakvi sporazumi usvajaju bez javne rasprave? Pa zaista do sada nismo imali takvu situaciju. Ima dosta različitih sporazuma sa različitim državama, ali sklopiti ovakav jedan dogovor bez mogućnosti učešća građana do sada takav slučaj nismo imali. I moram samo da napomenem da je zapravo ovdje situacija da Crna Gora već ima potpisan sporazum iz 2012. godine sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji još uvijek zapravo važi, koji je sada potpisano u jednoj malo drugačijoj formi koja zapravo isključuje mogućnost, odnosno oduzima sve naše mehanizme kontrole daljih aktivnosti po osnovu tog ugovora. Znači da mi više nemamo mogućnost da se žalimo nekom sudu, da idemo na arbitražu, na bilo koji način da kontrolišemo kako će se dalje odvijati situacija i to onako ističemo kao baš poseban problem jer to ranije nije bio slučaj. I ostaje bukvalno na tome da prolazit će sve buduće odluke, opet će biti ti ugovori ratifikovani kroz Skupštinu, ali to znači da se građani Crne Gore apsolutno ništa ne pitaju, nego da budućnost sprovođenja svih tih projekata koji su planirani zavisi od dobre volje i načina razmišljanja ne ove sada vlade i Skupštine, nego onih koje će biti za 10, 20, 30, 40 pa 99 godina. Tako da je potpuno nejasno kako smo došli u situaciju da dozvoljavamo jednom stranom investitoru da bukvalno pokaže prstom hoću tu lokaciju i da mu Crna Gora omogući apsolutno sve što je potrebno da realizuje svoje zamisli i to podrazumeva i velike troškove upravo za državu Crnu Goru, jer u samom sporazumu se napominje da će biti obezbeđena sva potrebna infrastruktura koja će voditi do tih, da li su to hoteli ili stanovi, kako i sam sporazum kaže. Odakle sve to, kako to isfinansirati, gde je u našem budžetu projekcija za takve troškove. Jako je puno pitanja. Mi se nekako smo se potrudili da se civilni sektor udružimo i da smo tu organizacije koje su iz različitih aspekata posmatraju ovaj problem i vladavina prava i organizacije koje se bave prostornim planiranjem i mi koji se bavimo životnom sredinom, da nekako pokušamo da saberemo sve argumente koje smo naravno i predstavili na sve moguće zvanične adrese i poslanicima, ali opet ostali smo apsolutno bez odgovora na sva naša pitanja. Učestvovali smo na toliko odbora, nikada u našim karijerama nismo više dana i sati provodili u Skupštini, jer je to zapravo bio jedini sada mehanizam kako su nam uskratili javnu raspravu, jedini način da kažemo nešto ono što mislimo i da ukažemo na probleme jeste bilo upravo učešće kroz te odbore, ali se uporno dešavala situacija da predlagači zakona, odnosno vlada Crne Gore, nas ostavlja apsolutno bez ikakvog odgovora i objašnjenja. Tako da dosta stvari nas brine i kada je u pitanju, pomenuli smo poglavlje 5 i 8, ali naročito je velika zabrinutost za poglavlje 27.
recimo projekat ovaj koji je najavljen na Velikoj plaži, a onda se, evo čuli smo sada, predomislili ipak pa možda ga i neće biti, ali reč je o projektu koji se nalazi u neposrednoj blizini Ulcinske solane koja je završno mjerilo za zatvaranje poglavlja 27. Sve što je predstavljeno na toj skici ne da samo ugrožava ovo zaštićeno područje Veliku plažu kao spomenik prirode i park prirode Ulcinska solana, nego u suštini znači da se ne može realizovati ono što je predviđeno poglavljem 27, ne može se zatvoriti, to znači da Crna Gora u krajnjem ne može ući u Evropsku uniju. Jako smo zabrinuti i zbog toga što se taj put Crne Gore ka Evropskoj uniji ovim sporazumom zasigurno ugrožava i to je nešto što će Evropska komisija i Evropski parlament komunicirati prema nama kroz izveštaje. Prvi ovaj koji čekujemo u maju od Evropskog parlamenta, ali kao i svake godine u oktobru izveštaje o napretku Crne Gore zasigurno će pokazati da progresa napretka u ove godine kada je u pitanju poglavlje 27 nije bilo. A kako ćemo, recimo, po planu je bilo da se ove godine da se u junu zatvori poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke, a prošle godine smo imali napomenu da se posebna pažnja mora obratiti na javne nabavke koje se tiču međudržavnih sporazuma. Sada imamo ovaj koji daje investitoru mogućnost da apsolutno ne koristi naše zakonodavstvo i pravila kada je ova oblast u pitanju. To znači da, pretpostavljam, će biti problema i kada je u pitanju zatvaranje tog poglavlja. Dakle, puno je uticaja na taj naš put ka Evropskoj uniji. Da li postoji rizik od pranja novca i netransparentnog vlasništva? Šta bi značilo da jedan investitor dobija 20 miliona kvadrata crnogorskog prostora bez obaveze poštovanja domaćih zakona? Definitivno znači da postoji. Evo, dakle, prije smo govorili o tome da zapravo mi govorimo o jednoj koncesiji, ali da li možemo nazvati uopšte koncesijom ili ovo zapravo riječ je samo o jednom, možemo reći, poklanjanju zemljišta na ovaj period od 99 godina. Dakle, mi smo dužni da obezbijedimo i zemlju i infrastrukturu, što znači da već tu se pristupa jednoj državnoj pomoći. Čim je investitor jedan i ekskluzivan investitor koji ima sva prava, čim investitor može da sam, kako je uvedeno regulisano u samom sporazumu, da čak utiče na prostorni plan i da odabere područje u Crnoj Gori na kojem želi da razvija ono zapravo što želi, zaista tu nema sumnje da je otvoren takav prostor. Također otvara se sumnja i samim tim što se kroz ovakav sporazum aboliraju svi domaći zakoni. S druge strane, prije je spomenula i Ksenija sporazum koji je bio na snazi iz 2012. godine, on dakle je u prethodnom tom nekom periodu imao u tom članu gdje se spominje se u 5 tačaka se čak reguliše arbitraže kako bi ona trebala da izgleda. Ona je sad u potpunosti isključena. Dakle, za ovo sve postoje razlozi jer nemoguće da onaj koji je radio, koji je pripremao ovaj sporazum zapravo nije vidio ovo, ali s druge strane recimo uveden je institut ovih mješovitih objekata za mješovitu namjenu. Dakle, nikad mi nismo uspjeli da dobijemo odgovore na ova pitanja. Vidjeli ste da postoji veliki broj manipulacija i spinovanja u javnosti sa ovim informacijama i prosto. Dakle, sva te neki argumenti kako će se na nivou ugovora riješiti drugačije prosto ne stoje iz razloga zato što sporazum je krovni dokument i on će na jedan način ograničavati sve ostalo. Ono što nas zabrinjava također je upravo i ta hitnost postupaka, zbog čega je moralo da se ide ovakvim brzinama i u ovakvim procesima. Pa čuli smo mnogo puta da je zapravo čuvena sjednica od 33 minuta na WhatsAppu gdje mnogobrojni ministri nisu uspjeli da pročitaju to što je bio sadržaj dokumenta, niti da razumiju jer su bila dva sporazuma u isto vrijeme. Dakle, sve ovo i sva ta netransparentnost gdje oni nisu pitali ni lokalne zajednice i tako dalje iz vlade. Dakle, sva ta netransparentnost ukazuje jednostavno da i ta hitnost postavlja pitanje zbog čega je to moralo tako da bude. A ja sam sigurna da će se tokom vremena zapravo i pokazati zbog čega je to tako. S druge strane, ne smijemo da zaboravimo da mi govorimo o jednom investitoru čiju kredibilnost nismo ispitali. Pa recimo, ako krenete malo da istražujete, vidjet ćete da postoji brojni sudski sporovi koji se vode protiv istog investitora u Indiji, u Pakistanu i tako dalje, ali ne tako daleko i vidimo da ima problema koji su bili i u Hrvatskoj i oko ulaganja
koja se trenutno odvijaju u Albaniji. Također imali smo i projekat Je li Beograd na vodi, o tome se mnogo pričalo, zapravo koliko je ta investicija donijela, odnosno zapravo odnijela vrijednosti na njih na području. A mi smo za neke naše lokalne potrebe u jednom momentu recimo izračunavali ako bi po nekim tržišnim uslovima, ako bi recimo, naravno teorijski rečeno, ako bi recimo svih tih 20 miliona metara kvadratnih dali ovako, samo da smo ih prodali, mi bismo u tom momentu zaradili, ne znam, 10 milijardi najmanje. A ovdje ne znamo ni o kojim investiciji pričamo, ne znamo kakav je obim, ne znamo kako projekat izgleda. Dakle, sve je toliko ostalo skriveno i netransparentno da moramo prosto da je to jedan od zapravo sumnji koja nam uvodi na to da je jednostavno pitanje korupcije sigurno uključeno. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru.